Mbahaye ikaze inshuti bakunzi ba Iris Sports Agency. Muri no weekend hashojwe ibikombe by'ibihugu n'amashampiyona agiye atandukanye ku migabane igiye itandukanye. Reka duhere hano muri Afurika mu gihugu cya Tanzania, aho ikipe ya Young African yatwaye igikombe cya shampiyona cya Tanzania, ikaba yaragitwaye ikipe ya Simba. Uyu munsi ikaba yiriwe iri gukora ibirori ikerekana abafana b'ikipe ya Young African mu mujyi wa Dar es Salaam. Bikaba byari ibicika dore yuko umujyi wa Dar es Salaam wari wuzuye amabara y'icyatsi n'umuhondo. Bari batwaye igikombe cya 30 dore yuko ikipe ya Young African umwaka ushize yaragize season nziza, aho yarageze no kuri finali y'igikombe cya Afurika bakunze kwita ngo ni Confederation. Ikaba yatwaye igikombe cya 30, ikaba yiriwe ikizengurutsa mu mujyi wa Dar es Salaam. Mu yandi makuru n'amakuru y'ibikombe cyane cyane ibikombe by'ibihugu mu gihugu cy'Ubudage, aho ikipe ya Bayern Leverkusen nayo yatwaye igikombe cy'igihugu, akaba ari igikombe cyayo cya kabiri muri uyu mwaka itwaye mu bikombe bitatu yarataniraga, dore ko mu gikombe cya Europa League ikipe ya Atlanta yari yabashije kuyitsinda ibitego 3-0, ikabasha kwitwara igikombe cya Europa League, ariko ikaba yaratwaye Bundesliga, ikaba yatwaye n'igikombe cy'igihugu mu gihugu cy'Ubudage. Tunyarukire mu Bufaransa, aho ikipe ya Paris Saint-Germain yabashije no gutwara igikombe cy'igihugu itsinze ibitego 2-1 Rio. Ni ukuvuga ngo ubwo banasezeraga ku mukinnyi wabo kizigenza Kylian Mbappe ugomba kwerekeza mu ikipe ya Real de Madrid. Naho muri Afurika, dusimbukiye muri Afurika ho gatoya, ikipe ya Al Hilal nayo yatwaye igikombe cya Champions League yo muri Afurika, ikaba yagitwaye ikipe ya Esperance de Tunis yitsinze igitego 1-0, dore ko umukino wa mbere bari banganyije 0-0. Tusimbukira mu Bwongereza, naho bakinaga umukino wa nyuma w'igikombe cy'igihugu bakunze kwita ngo ni FA Cup, aho match yaberaga kuri Wembley yari yahuje amakipe ya Manchester, aho ikipe ya Manchester City yahuraga na Manchester United, match kaza kurangira ari ibitego 2-1 by'ikipe ya Manchester United, aho ibitego bya Manchester United byatsinzwe na Garnacho hamwe na Kobbie Mainoo, naho igitego kimwe cya Manchester City kiba cyatsinzwe na Doku. Ikipe ya Manchester United ikaba yabashije gutwara igikombe cya FA Cup. Ni ukuvuga ngo ku mutoza Ten Hag akaba atwaye ibikombe 2 muri sezo 2, dore yuko abantu benshi cyangwa ibinyamakuru byinshi byagiye bitangaza yuko byanze bikunze dutegereje statement y'ikipe ya Manchester United, dore yuko ikipe ya Manchester United abapundit cyangwa abasesenguzi ibinyamakuru bigiye bitandukanye bigera bivuga yuko Erik ten Hag afite kwirukanwa, nk'uko Umuholandi yaba yarirukanwe mu 2013, dore yuko nawe yaramaze gutwara igikombe cya FA Cup agahita yirukanwa. Manchester United nibwo bwa mbere igeze sezo imbi kuva aho umusaza Sir Alex Ferguson ayiviriyemo, dore yuko yifite amanota 60, niyo sezo ya mbere igize amanota makeya, kuko sezo ibanza yaragize amanota 63 ikabasha kwitabira imikino ya Champions League. Ubu ngubu bagize amanota 60, ni ukuvuga ngo bari bategereje ko Ten Hag agomba kwirukanwa, bikaba bivugwa yuko agomba gusohoka mu ikipe ya Manchester United, ariko Ten Hag bamubajije yavuze ati ngiye nkinjira muri ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United yari ahantu habi cyane, kuko ikipe ya Manchester United mu myaka 10 ishize nta bikombe 2 yigeze itwara, ikindi cya kabiri ntabwo yigeze igaragaza impano z'abakinnyi bagiye batandukanye. Ubwo yavugaga cyane cyane ku mukinnyi Kobbie Mainoo, akaba avuga yuko aba bantu bose bari kugenda bavuga ko ikipe ya Manchester United iri ahantu habi, bivuzwe yuko ikipe ya Manchester United ntabwo nkinjira ngo mu ikipe ya Manchester United banyakiriye neza. Sezo yanjye ya mbere mbasha gutwara igikombe,
nshyira ikipe muri Champions League, icyo gihe bamvuze neza, ariko ubu ngubu nibo bahindukiye barimo kumvuga nabi, bavuga yuko ngomba gusohoka mu ikipe ya Manchester United, kandi ari ikipe yari imaze imyaka 10 idatwara igikombe na kimwe, nta n'impano igaragaza zaba irema, dore yuko ubu ngubu barimo kuvuga yuko yaba yararemye umukinnyi Kobbie Mainoo uburyo ari kwitwara muri uyu munsi. Reka twumve icyo Ten Hag yaba yavuze nyuma yuko atwaye igikombe cya FA Cup. It's a mess at United. And when I took over, it was a mess at United. And we are on our way to construct a team for the future. And that will go with ups and downs. And what you see is the team is developing, the team is winning. In the end of the day, it's about winning trophies. And a team also plays to an identity. But you need the players to be available. And you need a strong squad in top football. And especially when you play in England, Europe, Premier League, so competitive. So you need very good squad. Tunyarukire kundi mukinnyi waba yarakinnye mu ikipe ya Manchester United, na wundi mukinnyi wakinnye mu ikipe ya Manchester United ni Paul Scholes. Paul Scholes nawe bamubajije ku mukinnyi Kobbie Mainoo, yasubije, umunyamakuru wamubajije yavuze ngo ntukagereranye ibitagereranywa, suzongere no kungereranya n'umwana nka Kobbie Mainoo. Mu myaka 10 ishize nubwo ikipe ya Manchester United ibashije kugaragaza impano nk'ingiyi, ariko ndashaka kubibutsa yuko yewe mu myaka mfite imyaka 19 ntago ari kuri nabaga meze ati suzongere kungeranya n'umwana mutoya, umwana kura bita Kobbie Mainoo. Arasoza avuga ati ndabyemera, ni umukinnyi mwiza, uburyo akina umupira, gutuza kwe, kumenya imikinire no gukina na bagenzi be, cyane cyane n'intego aba afite ku mikino ikomeye. Tubibutse ko umukinnyi Kobbie Mainoo yatsinze ibitego 5 muri no sezo, akaba igitego cya 5 yakijuje kuri no mukino wa FA Cup bakinagaho n'ikipe ya Manchester City. Akaba afite imyaka 19, akaba kandi ari no muri squad y'Ubwongereza igomba gukina imikino ya Euro igomba gutangira ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu. Murakoze nshuti bakunzi ba Iris, abatari bakora subscribe, mukore subscribe kugira ngo mukomeze kubona amakuru y'imikino agiye atandukanye kuri Iris Sports Agency.